Tiri wakikalo yunga bisa mwendo saile na nyusu wepa withia mamboni kwa no sioka mondo abu kumewewa ayo mondo abu kumewewa boni no kusioka nesa ukunola wea ya ngo iyo tubengi sikie na ne wandile na no mundi tapingi ayo tibengi to be time Isaya mudia ngogwete wenda kila mundu akwiki yana no pole uko wenyu ni museo sawa yasiani tawa Susan Mose Munyonge Susan Mose Munyonge mundu neru Susan ni Susan Mose wa Munyonge yasieta Susan Mose wa Munyonge ko ni chusoke twi eno kuwa miaka 23 na ni mwalimu kwitu tosia itu ana na mavisi atatu na ninye munini niasema visi ni anake atatu na itu ana be mwanake withitwe aimbe basya kuma masukaneyoni mwingi itino wakwiri wa twendo kuma tuisomea imwe kitui mwanake uyu ndatitwane na mutwano modeu wa kanisa na nyenene mwendete na nene tikilite dina wako wikonia sia imakwa measiano mubaka akuwa matwawe na kutwana nikienda nepo kiendi sene kikamba kana nikithio cha banondo sia kiendi sene kikamba kana nikithio cha banondo nona misi ila ingi tumaitwawa onakeliwa alama siani iwe tia twae kana kutwawa asia ime asia ni dhahabu kwa musi keliwa ni ngutwawa sisters makwa matea twae mwana kiyo ya asia ndesa kwetela nondo tujese akuwa makatwawa kana kutwana indi mbea tue bidhe na tuitwana asia imatesi na kwa nengukia asia makwa maidhata na ilite kwika ata na utungilelo kwa mituki